Bhugali Bihu arong Jiang Bong Minister Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Kewang. Dokmuka Town Committee Pen Hawar Rongker Karpli. Kapangkre Ronghang Rongbong Kapaching Tour Japan CM Tuliram Ronghang Richo Pan Lamchak Kachipi. Kardom News Time along Penili Villerban Krupi Narjaponik Thabir Tang Ton Pen Bhugali Bihu Himke Chorong Jiang Bong Arkoi Kripli Arni Assam Toklang Okpran Lapen Dihina Minister Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Rong Speedy Phalong Nang Pali. Team Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Minister Himanta Biswa Sarma Ang Bong Mai Dorap Lapen Karbi Anglong Angtona Constituency along Kachingdur Angri Kipa Do Japan Pupu Ang Bong Bidisuri Chipachoy Alang li Team Karbi Anglong Alam Arju Etapi Ingkora Troka Constituency along Mini Stadium Okpran Kachilang Kijoy Kiapan Health Center Lapen Toklang Kipachingdur Japan Multi-Purpose Utility Ahem Kikim Japan RDP Dam CM Councilor Bohalong Kipa Do Mai Long Karbi Anglong Chari Chalom Kithegeding Abang Pubang Phetum Ta Chitong Dun Rinti Adap Lama Kangthur, Meji Mekekai, Bhugali Bihu Himke Cholapen Hirjume Chipisroy Pen Arkoi Kripli Arni, Difu Club along Bhugali Bihu Talondun. Talavira along Bihu Rongojiang Bong Difu Kendria Bihu Sabiti Penta Arkoi Kripli Arni, Difu Club along Bhugali Bihu Talondun. Bhugali Bihu Katalon Ajay Mek Ateng Adap Lama Kangthur, Meji Mekekai, Bihu Himke Cholapen Kijo Kipatu Amopadu, Bihu Samiti Amaipu, Ridayananda Sharma Silama Ing Thurapen Alangli Bihu Katalon Pen Thoying Longarat, Ang Bong Ansu Sekachihon Sero Ahonjeng Padonang Posi Ningje, Mayor Nam, Pirthia Duke Dukate Bokhet Arnam Pota, Sarma, Pajir Midam Lapen, Meji Amipen Ininga Loke Duaketer Anpakatlo Nang Posong Talang Ningje tu, Meji Kaida Dapi, Bhugali Bihu Asona Him Chorapsi Ningche Porong Rinti. Normalam Sopor Pandhina Parman Birta Mointo Paniksina. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9, issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dinamo Pibotat Bir Talong Bangtulo, Pugali Bihu Catalan Aronga Jiamong Arkoi Kripli Arni Dogmoka Town Committee Pen Hawar Rongkir Kartli Padopusi Kadisrang Bir Tanangli. Mahamaya Constituency MEC Lunsing Cheron la Sarongkir Kartli along Chitongdun. Alang li Town Committee election mate kilik kedoji angring pachini dampen songang bongkaji tonte kidoan chipaklang nang pupuning JC song pen kidoan ang hoi chipadeng theglote Dogmoka Town Committee ang kang Rongkir Adawan pen chenglok. Dogmoka hitika tilardo puputa MEC Teron ning J2. Kapang kre rong hang rong mong kapaching Georgia pan CM tuliram rong hang richo pan lamchak kachipi. West Karbi Anglong arong supi hamren pen rong hang rong bong kahelo kilometer trainer cap am duji. Ladak henlo Karbi richo kidwa dimlo. Kidam tang aning kan rong hang rong bong along kaching tur amo theklong li. Kijuna lang pen chenglok mi lang towar pen son surya kisungdo. Suri hinira hini aning kan kaching tur amo klem dam det api rong hang rong bong along kaching tur theklong li. Team Karbi Anglong atum lahaya kisung kachini jia pan non hejong rong hang rong bong dam pen Richo Ramsing rong hang pan chetong dam. Rong arak rong hang rong bong Richo la pen lindok po tum kisung ki boyalan langchari dam pen CM tuliram rong hang prabjin pen rong hang rong bong kaching turamuk klem po pusi Richo ang no lam theche chaktekang. আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰি খোৱা পানী আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত কাৰেণ্ট পোৱা নাই বিজুলী পোৱা নাই সেই বিজুলীৰ ব্যৱস্থা আমি চলাৰ চিষ্টেম দিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা আমি আঁচনিটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ঘৰ বনাম আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম আছে কিছুমান সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি এই বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ৰাস্তাটো আজি উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল MEC মহৰসিং টিমুঙৰ নেতৃত্বত তেখেতে সেই কামটো হৈছে আৰু ইয়াত পকা ৰাস্তাও এই বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ ৰজাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আলোচনাৰ মাজতে সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হামৰেন সমষ্টিত লোকেল MEC মহৰসিং টিমুঙৰ কিছুমান আঁচনি ধৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা সেই আঁচনিবিলাক আজি আধাৰ স্থাপনৰ আছে আৰু লগতে উদ্বোধন কাৰ্যসূচীও আছে Birta Bangela masih kangton boniglo like bab news channel domi thangmi kurang tu